kwa kabiri kane mirongo icyenda. Ndasoma Zaburi, musomyi mwiza azi gufata mikoro adusomere gutegeka kwa kabiri kane mirongo icyenda. Reka tuvuge ijambo ry'Imana. Bibiri ijambo ry'Imana ryavuze ngo nimushime Uwiteka mwambaze mu izina rye. Naho ndibuvuge. Ejo nzavuga ahepfo yaho havuze ngo mwamamaze imirimo yakoze mu mahanga. Mumuririmbire ishimwe rye. Amen. We mikoro gutegeka kwa kabiri kane umurongo wa cyenda. Gutegeka kwa kabiri kane umurongo w'icyenda. Bibiri yavuze ngo wirinde gusa ubwire umwete wo kurinda umutima wawe, aho we kwibagirwa ibyo amaso yawe yiboneye atukuza, bye kuva mu mutima wawe iminsi yose ukiriho, ahubwo ubimenyeshe abana bawe n'ab'inzu yawe n'abuzukuru bawe. Amen. Bwana asifiwe. Turavuga turiyaga ku impamvu zo gushima Imana. Hari ibintu byinshi byo gushima. Kenshi iyo dutegereye amashimwe ava mu ijambo ry'Imana, abantu bakunze kuvuga ngo dushime Imana kuko yabashije kubana natwe, twagiye muri Afurika tuvayo. Izo ni impamvu zo gushima kuko ari ibyo Imana yakoze. Agasoza kandi hakaba izindi mpamvu zivuga ngo twari dufite ubukwe, Imana yabashije kubana natwe, yarabidufashije, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ayo yose ni amashimwe. Twari turwaye none twakize. Ayo yose ni amashimwe. Turashima Imana kuko yaduhindura ubuzima. Ayo yose nayo ni amashimwe. Bwana asifiwe. Kandi ni byiza pe, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ariko muze kwibaza, hari igihe kenshi ntekereza ko wenda haza kwaduka umuntu uvuga ngo dushime Imana kuko uyu mwaka Imana yabashije kubana natwe. Uyu mwaka nungutse gusenga, uyu mwaka nungutse kuvugana imbere y'Imana, uyu mwaka nungutse imbaraga z'Imana, nabashije kugirisha ibintu ngiri mu mbaraga z'Imana. Abo bantu bategereza nyamara bazaza kuba ba nyuma, ariko ibyo ngibyo kabaye kuba ijya mbere, ibyo ngibyo kabaye kuba ijya mbere. Bwana asifiwe. Ndavuga ibintu gusa bibiri byonyine n'indangiza byinshi cyane. Turakora ibintu bitatu. Ndaza kuvuga ijambo ry'Imana, dusirimbe umukunga, turaza gusirimba agakunga kagufi cyane, niturangiza gusenga Imana twicara. Ibyo bintu byonyine ko ari bitatu. Nibyo ndibuze gukora. Icya mbere gituma umuntu atabasha gutahura n'amashimwe y'Imana. Hari ndavuga ibintu bibiri ndangiza n'icyayi. Icya mbere ni impishi. Guhaga. Iyo umuntu ahaza ntibishoboka kuko yabasha kuramya Imana. Biragoye bene umuntu ahaza kumubwira ngo ujye kuramya Imana. Hari abandi bose gusoma mu gitabo cyanuka hepfo tubaza kuhagera. Jewe iyo mbitegereje mumeze neza kandi Imana ihimbazwe yabagirira abantu. Ariko hari abandi bantu bajyanye mu maso yahinze. Abo nabo byari byiza ko babaha, ariko bafite izindi mpamvu zatumye kandi sibi ni nziza zatumye batabasha kuboneka. Ariko se ni ugutungana kugira ngo tuze kuramya Imana no guhimbaza Imana. Bibiri ijambo ry'Imana ryavuze ngo reze Imana icyubahiro. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe. Nimushimire gusa Uwiteka wenyine. Niryo jambo ndivuga. Indi mpamvu ya kabiri ibitotsi. Impamvu zose zonyine. Izo nubona zizizi uzahimbaza Imana, uzashima Imana kuko ijambo ry'Imana ritegeka. Ibitotsi. Reze Imana icyubahiro.
Mose yabwiye Imana arabwira ngo nutajana naje ntamusoje. Abantu benshi kubera kutamenya kudatahura amashimwe n'ibitangaza by'Imana yakoreye, abo ngabo uyu munsi wa none barariye, barajyanye, barasinziriye, bibagiwe isi Imana yabakoreye. Abo bavandimwe, twe tugifite abakristo tugira ngo tujye gusenga, akakubwira ngo nta mwenda afite wo kujya gusenga. Bavandimwe, twe dufite abakristo tubwira Imana ngo tubwira abantu ngo bazamura amaboko duheze Imana icyubahiro. Imana ese Imana twe dufite abakristo mu nzu y'Imana. Murababarira haya niho baza batangiza akazi nako cyacyo giseke nakishatse nakibazo nakishatse umutari sadaka barasifiwe. Abantu dusigaye turamuzira umuntu barasifiwe. Kono amafaranga yo gutega indege ijya hirya navuye ugatega indege zibiri ukaza mu nzu y'Imana ariko ugataha udatanze tu warangiza ukavuga ukunda Imana. Bwoko bw'Imana bavandimwe, nijyanye turabona Imana, nijyanye turabona Imana. Niyo migisha Imana yakugaburiye Let's manage it. Umubyeyi wacu ndavuga
umukecuru uzaye madamu baramutetse baramushana abantu basi mu minembwe baramushana mu minembwe bamumarana iminsi 3 abandi baje kumwe 3 hari abagabo 2 n'umugabo umwe barabica barasaba baramurasa barasaba abandi bari kumwe bose barapfa barashira marize babaza mvuga abadayimoni mukecuru bagerageza kumurasa aho mvuga ni paraseri yahiki kuko narigize hafi umwaka wose nzaja kuryama nkabona kubwira Imana ngo Mana we bano bose basarane ndabimana baramurasa umwamushira ututaha ndamushirana inyuma bagerageza kumurasa imbunda zirakara baravuga bati kubera kuko uyu nguyu yatunaniye imbunda zanze n'umurozi reka tugende turi kumushinja baramushana basha ikoni izo mvugo zawe ntizizise baramufata bamujana mu kayabo bakabwira umusirikare jamushinja mukecuru uwo wamuhaye akaga baravuga ngo arahari
Shimimana mutima waje ibitotsi ari ibizwa bituma navuze impishi ibitotsi nibyo gusa byonyine biza bitera umuntu intege nkeya agahwera irokaje muri koma y'umwuka agamba gusa impishi ibitotsi komeza papa ahubwo ubimenyeshe abana bawe n'abuzukuru bawe ahubwo ubimenyeshe abana bawe turi mu gutega indege twarira n'abana bacu iriya hirya mu cyaro iriya hirya tuye ariko ukabona ukanga kubaza mu nzu y'Imana ese uko twabaye ibirara uko twabaye ibirara papa se tubonye Imana mu rugo papa Imana ihimbazwe cyane asante nibwo bwa mbere mbonye kuva yavuka naje kunavuka nibwo bwa mbere mbonye ariko namwe kuri Imana muvuga ngo kubera Imana twamenye kubera Imana maze Imana ikibaye sigaho papa havuze tukabona mumugire gute abana bari mugire gute ahubwo ubimenyeshe abana bawe n'abuzukuru mubwire abana banyu ijambo ry'Imana mubibamenyeshe ndetse n'abuzukuru banyu bazobabwire iby'Imana hajya ngo turino mbese makica impishi aho avuga ngo yango aho olungwa na mitu elungwa na mitu na bino atamo mokete elungwa na mitu na bino atamo kote tibikave mu mitwe yayo haba na elungwa na mitu na bino atamo kote. Bwana sifiwe. Amen. Tusome ijambo ry'Imana naho ndangiriza mu gitabo cya Luka 17:15. Igitabo cya Luka 17:15. Andi busoreze. Abandimwe wabonye asoma kugira ngo tuze gukomeza 17:15 igitabo cya Luka wabonye asoma dusome mu izina rya Yesu. Umwe muri bo abonye nangaho yego 15 umwe muri bo abonye akize agaruka ahimbaza Imana n'ijwi rikanga. hagarara aho umwe agize gute umwe muri bo aho komeza abonye akize yego abonye ageze mu rufeshi aho agaruka ahimbaza Imana n'ijwi rirenga. atahura Imana avuga ku ijwi rirenga
abonye wa wundi gusa umwe wenyine waje aramubaza ngo ese papa pasite bagusubiramo none abantu ntibabumvishije aramubaza ngo ese babandi mwaza ese ko bataje gushima Imana babandi mwari ko bataje gushima Imana biri ijambo ry'Imana ko ryavuze bagusubiramo pasite umwe muri bo abonye akize umwe muri bo aho agaruka ahimbaza Imana azakoranya Imana arayigira ngo mwana we narindware none narakize bajye bahise bana ziviwe nigeze kurwara nk'uko bavuze ndagenda narindwariye mu bitaro by'i Kanombe mara amayinga 2 ntasi yumva mba muri bombone bya bindi abantu bazahumekeramo sibyo ntayatwera ngahembuka kaba nabwiye Imana ngo se ni bimwe bintu bimeze bite Imana irambwira ngo nzakwereka ndi Imana ndajyanye mu bitaro icyumweru cya mbere icyumweru cya kabiri umunsi umwe ndahurira nyine abantu bavuza akakaruru batangira gucisha amatangazo kuri telefone zimwe ngo yagiye zarangiye nzakugaruka iyo nageze hirya ndagaruka kuko umugari yambwiye ngo ngiye gusubira mu isi nzotanga icyacumi kuko ntaziragitanga amen harabazumvishije cyane banza ugaruka usubire ndagaruka ubwo nagarutse igihe twari turwaye indwara se za ndwara n'abandi baza barwara nyine bisanzwe ndagaruka kuko nagarutse ngeze imusozi buce nyine ndakira ndataha igihe tugiye kwishura amafaranga bene nyine mu bitaro abantu iyo barwaye sikuze bigenda se nabi bakishura amafaranga ari nk'amadolari 400-500 hafi aho ngaho bashaka amazina y'itwa serugo barashaka baruhe bahamagara abayiti babo bari muri Kenya barayibura barambwira ngo turakomeze Imana biri ijambo ry'Imana ryavuze ngo umwe muri bo agaruka ari gushima Imana nuko Bibiliya yavuze ngo abandi bagiye mu fresh bagiye kuhatara mu gitabo bagiye gushaka umwuka w'Imana nuko kuva mu rugo ku WhatsApp tutuneshe Yesu wacu haleluya bana sifiwe yuko abadayimoni ufata abantu bose rero basanga abantu tacho barahuse nijyari dushima Imana bavandi nige dutekereza ko ibyo Imana yakoze nambabarira sinakunda kuvuga zakunda kwitanga y'imifaranga kugira ngo wenda abantu batazongera kumva bati bavuze abandi ko jewe nijeje nyine wiyise kandi wavuze ntacyo banasifiwe niyo kwandika kuri WhatsApp na Facebook n'amakuru mbese Imana icyubahiro banasifiwe tugiye gutambira Imana reka sabe mpamvu tutambira Imana arashoboye tureka abatambira Imana kubyo imirimo n'ibitangaza Imana yakoze Bibiliya ijambo ry'Imana yavuze ngo umwe muri bo twasomye henshi kandi pasiteri aratubwira na yandi umwe muri bo akize agagushima Imana no guhimbaza Imana byaba bibabaje abavandimwe kuba uri hano ibyo Imana yakoze ibitangaza by'Imana ukabigurana n'umugati ukabigurana n'amafaranga azatanga ibyishimo amafaranga azadufasha nyine reka turekere biri ijambo ry'Imana ryavuze ngo agaruka aje gushima Imana mureke abasha kutumva neza tutambuke dushima Imana nawe ahuke kutabasha gutambuka tuzibire Imana tugire Imana ngo Imana twarakubonye iminota 5 turagiza twicaye kandi papa twese gukunga
nsenga ngiye kuza hano ijwi ry'Imana ari kutuyanganirije. Ijwi ry'Imana ryarambwiye ngo uzobaza abantu ubaze kwisi ngo wa munezero bakinezerwa ni wa wundi batangizanije. Utekerezaho nabo baracana. Tekereza ukuntu utagenda ku rusengero rugeze haje umuhungu avuga imirimba. Imirimba muze mukadebe iriya hirya niho wahembwe waputa ngira ngo niho warangiza ukisanga mu ndege mu gitaramo i Norvège. Bwana sifiwe. Narangiza kaba umunyantege nkeya gatanga impamvu zibe n'izindi mu bihe by'ibyo mukadebe ibihe birusha kandi bigoye. Uzumira umuntu ngo uze gutanga agatanga impamvu, wamubwira gutanga amaturo agatanga impamvu, wamubwira ngo dufite umurimo w'Imana hariya igikorwa tugiye gukora agatanga impamvu. Ni ko Imana rero wahera ukwaha nikabuta zo kugufatwa. Ijwi ry'Imana nambwira muzongera abantu ngo bari mu bitaramo bimwe basigaye birahiza. Ngo twebwe nza dukunda kuzina, ngo tuba dukunda ngo tuzine duhagaze cyangwa dusuje n'amaboko inyuma. Nino kuvuza kuzamara ndakuru. Ninde? Ubunye tuza ngo dusenge dupfukame twosenga bwacu. Kandi nta cyose tuba tumeze neza. Ariko se kumwe dusenge kwa kundi ndazitirisha. Ubu mukabate. Nimukure muve. Barazi. Nimuvuge ngo nimukure. Nimukure. Abantu ni bakure. Barazi. Abantu ni bakure. Bakure gusenga, bakure mu bitekerezo, bakure mu kurura n'Imana. Abantu bakuze, abantu batega munsi y'Imana, hari abandi bari barondogora hariya hirya kuze. Muze wasate. Bwana sifiwe. Haleluya. Yesu manichoro ni ndani ya chama. Yesu manichoro. Kaije keuka. Kalifari jerayo walifanya wasangao kwa kile desa. Tarite wasao na fao. Mashigina riba na wasao mbele ga. Tauna matata mwana mbele wasao mbele ifao. Takushania wakao. Sifiri tentoa. Sabula ridefana wasangao ga. Akwi shena ribana wasao. Tangazo mtazaho mugihe agafata mugihe. Tuyano twatwa nyimana ejo tutwaza ejo n'abandi. Kandi gihe ngiye gutangaza. Kawa paote sali. Mwana washabia kaote. Tauna wana wasombela. Shika makuru wana wasombela. Farinde wao. Soki maniota. Tauni watabama. Tauni warenge. Sabula ni bana wasombela ifaoke. Kana aso pepa. Pilipili deniza manda wafokina wakaoga. Jenete tota wafazi. Nalumana ingaoga. Wakoze kukulimba kaza nisi. Ushimbe wangu.